Jingle bells, Batman smelt, Robin laid an egg. The Batmobile lost the wheel, and the Joker got away. What the actual fuck are you doing? Getting into the Christmas spirit. Wanna join me? Sure, but can we sing something that won't get us a copyright strike? But all the old ones are so boring and predictable. Oh, there it is. What's that? Oh, nothing important. Just a cherished childhood memory. You see, in order to help me enjoy the holiday season to its fullest this year, I'm gonna go back to Nostalgia Lane and watch a TV show advent calendar that me, my mom, and my sister used to watch together during the month of December. What's an advent calendar? It's a large box full of little doors that hides chocolate behind them. You open one door a day leading up to Christmas, basically ensuring that all children who have one will for certain develop type 2 diabetes before New Year's. How do you turn a giant box of chocolate into a TV show? By turning on the TV at 7:30 every evening during the month of December and watch whatever Christmas show that the Danish TV stations decide to air that year. And there's actually a good handful of these kinds of shows. There's The Julekalender, Nissebanden, Tinkas Juleeventyr, Nissernes Ø, Bamses Julerejse, and my personal favorite, Pyrus. And luckily for us, this one has a lot of really catchy Christmas-themed musical numbers that I can force you to sing with me. Wanna join me? Sure, I don't see why not. Sweet! Oh, and we're watching season 4, okay? Wait, why season 4? Because it's the season with the least amount of racism in it. Wait, what? Yeah, for some reason there's a good amount of racist jokes in this show that has a tendency to make modern audiences extremely uncomfortable. And for good reason. It made me extremely uncomfortable too when I rewatched the show for this video. And that's why we're watching season 4, okay? Because I don't know about you, but I'm really not in the mood to defend blackface today. It just has a tendency to dampen the Christmas spirit, if you will. You know, you could also just not talk about this show? Like, at all? Yeah, but I don't wanna. Because when I was a kid, this was one of my all-time favorite shows ever. Mainly because it was one of the few shows that both me and my sister were able to actually watch together without having an MMA fight over the TV remote. Oh, look at this! There's some very big issues, sure, and they are hard to just brush off for hopefully obvious reasons. But there's also a lot of love, hard work, and passion that goes into making them. And that's the kind of stuff that I want to remember. And the kind of stuff that I want to share. So you're purely doing this out of nostalgia, huh? Yeah, kind of. And also because I'm hoping that we could get a remake of this show at some point. So that we can still have these beautiful settings, likable characters, interesting pieces of history, and catchy musical numbers, but just without the racism this time. But since I highly doubt that's gonna happen anytime soon, I've decided to censor the show myself and only show you the good stuff that I actively love to this day, which involves both jokes and, of course, the musical numbers. You still want to join me? Sure, might as well see what blackmail I can get out of you this time. Sweet! Pyrus is a live-action, Christmas-themed Danish children's TV show that first aired back in 1994. It's about 3 mythical creatures known as Nisser,
who just so happens to live in the Danish National Archives, along 2 human secretaries who just so happen to work there. Pyrus, the main character, is a headstrong, airheaded, yet kind-hearted young man who is an apprentice to the head Nisse at the Danish National Archives, and he constantly has to learn about the value of history, traditions, the true meaning of Christmas, and how to be kind to others. In all reality, he's kind of a dickhead, but he's also very energetic and charismatic, so most kids don't really notice or care about that. And alongside him is his old-fashioned, but well-meaning mentor, Gyllengrød, or as it's said in English, Golden Porridge. Yes, that is his actual name. But for the sake of this video, I'm just gonna call him Mr. Golden, because Golden Porridge just sounds really weird. And Mr. Golden has to guide the airheaded Pyrus through time and space, often to the annoyance of Pyrus himself, in order to find whatever they need in order to save Christmas. And of course, Pyrus has to have a nerdy, intelligent, yet bossy love interest, whose name is Candice, who at first absolutely cannot stand him, but also slowly warms up to him over time, feeding into the opposites attract trope that many a fandom has been built upon in centuries past. And of course, we can't forget about the 2 office secretaries. The first one being an older gentleman named Bertram, who just so happens to actually live in the office itself, alongside the Nisse. I mean, just look! He has a little closet bed and a little closet sink and a little closet shower head with a little mirror. He quite literally lives in the office full time. Imagine loving your job so much that you quite literally move in without anybody noticing. That would be awesome, man. I would love to have that job. Anyway, Bertramson is an old-fashioned but well-meaning elderly man who maybe takes his job a bit too seriously at times, if you couldn't tell by the fact that he moved in. But that's okay, because he has his loyal secretary, Josephine, by his side, who, spoiler, also just so happens to be his long-lost daughter, for some reason, which was revealed in the first season. But as time goes by, it slowly becomes apparent that she's much more of the parent than her dad is. Oh, and also, since we're watching season 4 for this video, there's a couple of new characters we have to meet. The 2 identical twin girls, Mille and Molly, who the secretary Josephine promised her husband, Husø, who's an overly paranoid detective, to look after during the month of December. But because Bertram is assigned to create a collection of fairy tales for the royal family, because of the royal pregnancy that year, Josephine is forced to find someone else to take care of the girls, and then decides to ask the Nisse to look after them for her. And they reluctantly do, but because Mr. Golden needs peace in order to work, Pyrus and Candice decide to split the girls between the 2 of them and take care of them separately to keep them quiet. Which ends with Pyrus taking Millie on an adventure into a fairy tale book called Alice in Wonderland, where he quickly becomes separated from her and becomes very disoriented. You know, because it's Alice in Wonderland. It kind of functions that way. And because of bullshit twin magic rules, Molly is sucked into the book too, and the twins get lost. But just as Pyrus was about to find the girls, Candice and Mr. Golden pulls Pyrus out of the book in order to ask him if he knew where Molly went. But when they realize what has just happened, Pyrus goes to get the book. But since he can't remember which book it was, he decided to mix all of the fairy tale books together because it would be easier to carry that way. And because of this, every single fairy tale ever written is now mixed together into a nonsensical mess, which both kids are now lost in. The girls are thankfully saved, but the crew has to spend the rest of December trying to find order in this giant bowl of alphabet soup in order to try to organize the stories back into their original shape. Sorry for the long-ass summary, guys, but I needed to explain what this show actually is before I start showing you clips from it. Just to give you a little bit of context to what the fuck is actually happening in the show. But that's over now, so take it away, fella! Snehvide tog en bid af æblet, og pludselig blev græskarret til en smuk karet. Hvad for noget? Den unge prins kom ridende på sin gedebuk. Hvad sker der her?
Han så på den sovende skønhed og sagde, hvorfor er dine øjne så store som tekopper? Læser du fyrtøjet nu? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Hør lige her. Den standhaftige tinsoldat satte glasskoen på heksens fod, og nu sprang de 40 og 20 røvere frem. Nu, hvad far, du blander jo eventyrene sammen. Det er ikke mig, det står her virkelig. Tror du ikke, du skulle holde en lille pause? Selvom man er født i en andedam, kan man godt blive til en stor frygtindgydende drage med 3 hoveder. Birger, nu rappler det for dig. Undskyld, lugter ikke lidt af røg? Jo, du har ret. Ingen forlader lokalet! Så er der bare roligt. Det var bare Molly, der syntes, at der skulle være røg i dronningens skorsten. Mille! Ja, det var bare Mille, og derfor så satte vi et stearinlys ind under bogen. Ja, det brænder! Det her kan måske lære jer ikke at lege med ild en anden gang. Nå, men det var nu meget godt. Hvad var det? Altså, er der måske tale om et bevidst forsøg på forsikringssvig her? Ja, nej, jeg taler om Københavns brand i 1728. Det var jo sådan, det gik til. 1728? Jeg troede, at Københavns brand var i 1795. Både ja og nej. 1795, det var anden gang. Skal vi så prøve en gang til? Ja, det må jeg sige. Der var du sandelig heldig, lille Pyrus. Heldig? Det er ikke ordet. Hvis jeg ikke lynhurtigt havde flyttet hovedet, havde pilen siddet lige gennem ørerne på mig. Nå, det var der ikke sket det store ved. Candice, det er ikke morsomt. Det var et mordforsøg. Mon dog. Der er sandsynligvis været tale om et uheld. Det var over hele hugen ikke et uheld. Han sigtede, fyrede. Han er ren psyko. Hvad er psyko for noget? Det er en morder. En pilemorder. Nu er det hyggeligt, synes du ikke? Det afhænger vist af øjnene, der ser. Har jo legetøj til et helt regiment. Skal de børn slet ikke beskæftiges med noget fornuftigt? Læse for eksempel? Ej, det er de der alt for små til. Det minder mig faktisk om noget. Tadam! Den her. Den er til dig. Til mig? Hvad skal jeg med den? Du skal da læse den. Bamsebjørnene på nye eventyr. Du har ikke noget sådan lidt lettere lektyre. Anden revision af Jyske Lov for eksempel, det er mere mig. Det er jo ikke til dig. Du skal læse den højt for pigerne. Læs højt? Det duer jeg da ikke til. Sig det noget sludder. Du har haft masser af oplæsningsaftener op på læsesalen. Ja, sidst var der 3. 2 japanere, der var kommet forkert, og 1 mand. Han faldt i så dyb søvn, jeg var nødt til at lade ham sidde natten over. Glimrende, så falder børnene sikkert også i søvn, og det er jo sådan set det, der er meningen, ikke? Øv dig nu lidt, så laver jeg kaffe. Bamsebjørnene på eventyr. Bamsebjørnene på helt nye eventyr. Bamsebjørnene på helt nye... Nej, jeg duer ikke til sådan noget. Ja, ellers tak. Jeg springer over i dag. Pyrus! Er du syg? Over hele hugen, ikke? Jamen, er du slet ikke sulten? Skrubsulten. Eller rettere, skrubtussesulten. Jeg nupper den her til morgenmad. Har du tænkt dig at spise en chokoladefrø fra morgenstunden? Ja, hvorfor ikke det? I går var du ellers ikke særlig begejstret for den. Nej, men i går var i går, og ja, der kan man godt sige, der gik ligesom lidt for meget frø i den. Og i dag er jo i dag. Ja, og ned skal den jo. Pas på! Hvad? Ja, måske forvandler den sig til en prins. En chokoladeprins. God idé, Candice. Føler mig bare så nøgen. Nej, det vil jeg ikke se på. Kom så, Leif Jørgen. Føler mig altså ikke helt tilpas i det her. Sig noget sludder. Du ser da skøn ud, Leif Jørgen. Gør han ikke også, far? Ja, måske hvis du så os sammen. Så kunne det være, at du komme i tanke om, hvad det var for et eventyr. Ja, det ved jeg ikke, hvad er. Men det må i hvert fald være sjovt. Gudinden Venus bliver jaloux på den unge, smukke menneskepige Psyke, fordi hun er smukkere end Venus selv. Venus sender bud efter sin søn Cupid. Aha, der har vi jo forklaringen. Ja, han fløj jo netop rundt med sådan en bue her. Det er Cupid, du skal forestille. Hvad, lille Leif Jørgen? Kalder du mig stupid? Okay, så siger vi, at jeg er stupid, men skyd ikke. Jeg kom faktisk bare for at hente min hat.
lige prøve, om jeg kan det her. Lad os se. Nej, skær ikke i mig. Er der nogen? Der er indbildning. Birger, det er rent og skær indbildning. Au, du skar i mig. Ja, nu begynder jeg at høre syner. Jeg vil jo bare lave en lille figur af dig. Ikke? Så. Hjælp! Han slår mig ihjel! Nej, jeg gør ikke noget. Hvem er du? Jeg hedder Tressefine. Herr Rigsarkivar har mig en fornøjelse at møde dem igen. Fornøjelsen er helt på min side, deres mand. Jamen det er. Gud bevare dig, Mark. Godmorgen, onkel Bertramsen. Godmorgen, far. Nå, han er nok ude i arkivet. Jeg kan høre nogen, der snorker. Er der nogen, der snorker? Ja, kan du ikke høre det? Jo, for søren, det er det da også. De kommer over for skabet. Ej, far. Far, har du siddet derinde og sovet hele natten? Ja, det har jeg. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Ja, det ved jeg måske godt. Jo, nu kommer jeg i tanke om det. Luk døren, jeg bliver herinde, Far, lad nu være med det pjat, altså. Piger, løb lige ned i arkivet med jer, ikke? Far, det er så sjovt. Nej, det er ikke så sjovt, det her. Og far og jeg, vi vil gerne tale sammen. Gå nu ned til nisserne, ikke? Okay. Godt. Hej. Far, kom så ud derindefra. Jeg kan ikke. Selvfølgelig kan du da det. Jeg kan ikke, mine ben sover. Så hjælper jeg dig. Kom nu, far. Sådan. Godt. Og så sætter du dig her, og så laver jeg en lille glad kop kaffe. Nej, pyt med det, jeg er ligeglad. Jeg har ikke lyst til det alligevel. Altså, jeg skal bare lige strække benene, så går jeg ind i mit skab igen. Far, hold nu op. Det er jo ikke jordens undergang, bare fordi dronningen har set dig i underbukser, det er måske ikke jordens, men det er min. Altså, det er sådan noget, man må forvente, når man bor sammen med nisser. Især sådan en som Pyrus. Der kan man vente sig lidt af hvert, kan man så roligt sige. Hvor? Var det dig, Candice? Jeg kommer. Jeg kommer. Rolig, Candice. Jeg kommer. Gyldengrød. Vågn op, det er mig, Candice. Candice? Hvad laver jeg her? Ja, lad os se, om vi kan finde noget herude. Nej. Ja. Hey, hvad sker der her? Stå stille, seng. Stå stille, siger jeg. Jeg kan jo ikke sove. Et Formel 1-dæk. Wait, please. Hvor sidder bremsen? Det er faktisk ret sjovt. Men nu kunne jeg altså godt tænke mig en lille smule natro. Far, du må altså gøre et eller andet. Hører du? Jeg gør gerne hvad som helst. Men der stod ikke noget i min jobsbeskrivelse om frøer. Men kan du ikke ringe til nogen? Statens skadedyrslaboratorium, eller jeg ved ikke hvad? Jeg tror nu ikke, frøer er skadedyr, men zoologisk havekat. Og i en stor mundfuld slugte ulven bedstemor. Nej, hos mig står der bare, hun blev låst inde i et skab. Nej, altså låst inde i et skab, det er da hverken spor farligt eller uhyggeligt. Har du nogensinde været låst inde i et skab? Jeg har engang siddet fast i en elevator, og det var bestemt ikke hyggeligt. Godt, så siger vi, at bedstemoren bliver låst inde i skabet. Behøver den være låst? Kan man ikke bare sige til hende, at hun skal blive stående der? Jo, det er da en smadret god idé, far. Ved du hvad? Så får vi ulven til at bage nogle kager og lave noget varm chokolade, så bedstemor kan med ind i skabet, hvis hun synes, skulle gå hen og blive lidt sulten eller tørstig. Ja. Hun bliver låst inde, så. Godt. Kunne der ikke være en lille lem i døren, så hun kunne kigge ud? En afbrydelse til, far, og bedstemoren bliver ædt igen.
Måske jeg lige skulle bære kassen ud i arkivet, far. Nå, ja tak, det vil jeg sætte pris på. Ja tak. Nej, heller skal jeg ikke lige tage den? Den ser da tung ud. Nej, det er den overhovedet ikke, Leif Jørgen. Det skal du ikke tage. Lad mig nu lige have lov til at være lidt galant, ikke? Så kan du vise mig, hvor den skal stå. Måske skulle jeg hellere tage den selv. Ikke på vilkår. Nu klarer jeg det her. Skal den op på en af hylderne, eller hvad? Efter ham, inden det går galt. Ja! Og det siger bum, bum, bubbidi, bum, bubbidi, 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 Hans, hvad er det, du gør? Jeg synger da bare en lille sang. Sig mig, de går op. Hvor skal kalorier hen? Leif Jørgen, vil du øjeblikkeligt holde op med det der? Hold nu op, jeg er jo. Høp, tjek på det. Leif Jørgen, nu hører du på, hvad jeg siger. Stik den kasse fra dig nu. Hold op, altså. Det er som om, man skulle tro, at indholdet var levende. Det er det også. Næsten. Det er jo nogle meget fine dokumenter. Fint. Hvor skal jeg så stille den? Du skal stikke kassen fra dig der. Okay, javel, herr kaptajn. Flyt dig! Den smuttede. Ja. Det var da vist de sidste øjeblik, det her. Lad lige mig komme væk, tak. Ja, helt rolig, frøken Brahe. Jeg har fuldstændig tjek på det her. Insigniamus macrolinealus acceleratum deceleratum. Bum! Josefine, hvor blev du lille? Ufsedasse, det var da vist den forkerte. Fuldstændig tjek på det, hva'? Ja, den kommer nu. Josefine, jeg kan ikke finde... Hej, lille onkel Bertramsen. Søren, jeg ville have svoret på, at jeg var vågen. Tror du, den lille prins er interesseret i en samling af landbrugsstatistikker fra de sidste 100 år? Ja, og trafiktællingen i København i 1920. Nej. Hvad er der? Jeg kom pludselig til at tænke på, at hvis frøen i historien blev forvandlet til en prins, hvad så med alle vores frøer ude i kontoret? Hvem er de, unge mand? And that's it for the jokes. And now we will move on to the musical numbers. Take it away again, fella! Stop calling me fella. You know, it's kind of funny. Even though I'm a lot older now, and the show has aged a lot since I last saw it, I still kind of feel like a little kid whenever I watch it. It's like a small part of me is still that 10-year-old kid that would watch Pirates with her baby sister during the holidays. And because of that, it'll always have a special place in my heart. Even if it makes me cringe sometimes too. Anyway, I hope you have something like this in your life, and that you get to share it with people you love. Merry Christmas.